chapo wangte vandoi wangte mo ti swal pal wangten tumlo takin om thei china tuntum video a chuan chake mo in ti lawm hma mah mah te kan thlir ho dona channel subscribe like comment le share kho o kan soi ma sak ber tur chu Owen Lloyd chungchang ania Owen hi North Carolina University tan tuileu thiam tak mai ni in kumsang ni somni pali khan Atlantic Coast Conference Championship a men's freestyle a el puite chuan an khan lo na sa hle chiang tak mai in pakhat na a hleu thlengani pakhat na a thlengani ti a in shat nu hian alom nan tuileu tu te len dai dan na pipe chunga chuan a thua a bulchi a hleu thleng ve to tho a thian pa Rose dan a tuileu na lena chuan alu thla ani mi puite puin an lom puin an lo aw na sa hle meya ma se a hnu dewa chuan Owen Lloyd chu disqualified ani ti an ron puang ta thlat mai a hleu thlen ma bik ema wangin a thian pa hleu na len lama avalu hian inti siak na chu ala zo lowa la hleu thleng ve lo an lo ma rule 2.5 a chuan inti siak line swimmer tu po len thak emo len danga swimmer te ti buai chu disqualified tur ti ani a chu wang chuan Owen po hi an disqualify pha alo ni a a teammate pahni na athleng Rose chu pakhat na din hun pe kani ta zoka Rose hian Owen chu pakhat na ni zok thu soima se dan chu dan ani a an disqualified thawani Owen hi beidong mai lovina kumle sang hi somni panga atel le tangata chiang takin pakhat na ni ta a pakhat na ani satlia mai ni lo akum masa ain a hleu thleng ma zokani kum sang hi somni pakhat khan Spain a Sagunto a triathlon nei ani a triathlon a hian infit angai hle meter zasari somnga tui an hleu phota kilometer somni thir sakorin an tlan le a atopa kilometer nga ke in an tlan le ni he inti siak na hian Matthew Bastos chuan ma shwaya atop na tur hi thleng chep to a inti thei tak main pakhat na ni chiang sa in ngain boruak chu a hnekwal vela ma se anung chi atlan German sister chuan aron tlan pel ta fuwa a pakhat na aron ni khal ta dai ani aza thlakina thinrim thlak du phianang ama a in hongo tinarin om Iron Man ti chuan Marvel movies kan mi thla alang ngal chat ome ma se he Iron Man hi chu kan soi ma sak aya hau tak zok in ti siak na ni kilometer thum point riat z tui an hlewa cycle mangin kilometer za som riat anin khal le nuwa ke in kilometer som ni an tlan le ani rap thak tagani finishing line thlen vat vat an chak thin ngotin arin om ni e kum sang ni som pariat khan he pa po hian thlen vat vat chu a chak to viawaniang a to pa thlen do na chuan nom wangin a zuang khera ake abil swalta a anunga mi chuan aron thlen khal ta daya Iron Man in ti siang na atel le har viau to mai the ni kan ke bil pa hi pakhat na tur ni lem lawa ma se Jeremy Jarquis hi chu Brazil half Iron Man a kumsang ni som pathum khan pakhat na ni turin finishing line a hnai to hle tlan muang lui velin mi puite chu high five ape vela ma se anung chi ami chu aron muang chang ve si lo chak tak aron tlana mu thu chuan atlan na tur kong chu low blocking line chu across masata sha mani tlema pakhat na din huna hlau teu khop mai michen khat chuan a khosa zia hi an ngei lutuka disqualify dai se an ti hle ani boxing a hian result puandona chakjok in ring takaban pharlok vel chakta si lo an omdu viawa YouTuber Logan Paul le YouTuber tho KSI te sanghi sompret khan boxing a anin he to draw a kum sanghi som pakwa khan in hnek non le in Logan Paul hian result puandon chuan a chakjok in ring takin abana lo pharvela ma se KSI jok chu chakka puana ni dadai ni kumsang ni somparuk Rio Olympic khan Chinese boxer Lu Bin chuan chakchiang tura in ngain abana lo pharwa meya ma se atumpui kenya boxer Peter Mungai jok chu chakjoka puana ni dai se ni tennis a po chakdone moi in tia lo lom malu tok ang hi an omnual thina hepa korpol ha ofner po hi Australian Open qualifying sang hi somni paruka in hne tok takin atumpui pa basover dinen chuan in khela atopa chuan achak jok zon nan tie break an khela ni 7-1 in ma shwai fal to a achak to emo a in ti mana ma se he tournament a hian 10 points tie breaker an lo mang si point som tal amu alo ngai zoka atumpui pa chuan thei to pachua atopa aron le thal le dei ni azak ve viau mai the ni hetiang dewa che cheve tak tak hi tennis an omnual ani Games to take
tin table tennis lama po hmuh tur an awm bawk. Kumsang hi som pasari khan Thailand kapa Bangkok Sports Club le Sachi Angthong Club te chuan semi-final an khela anin hne tok hlea hun pa ngaya 2-2 enjoy in a topa penalty mangin chakjok zon ni in chuta po chuan anin hne tok chhozela atopa Bangkok Sports Club goalkeeper chu penalty pe turin allowding chuaka bola pe chuan crossbar chu appear ta hlau mai Sachi Angthong goalkeeper chu lom tak mai na ron tlan chuaka chaklom nan borwa ka zuangin borwa ka ron nek vel to ani ma se bol hi alathi lautlat apetu bula chuan sotin gola chuan asot lut ta dai ani thil makdang lam ve tak chu ani le lam goalkeeper tan hi chuan aza thlak du chem ngotang le he kan Asian futsal goalkeeper hian chak alom ma 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 thin chu ani meile December sang ni som ni panga che danvel hi lo en la soifia wa ka ngai shan love he thai rol thar po hian a pet gol mo in ti in akutin saina siam vela ma se defender in alodang man ti renga shelo za thlak chin mange volleyball lama po lom malo tuk angchi hmu tur an om nuala then khatte clear ho le ila volleyball a hian ke po man phalani ti shabukila in tlan siang na lama po cha fuhlo fe an tam thin khop mai chian ten asir tangin minlo tran em che chiat zeu hian a za thlak du zia kan shat vek kha he Australian rule thar po hi in tlan siang na afal hlea tu mai na num phak po arin om to lo in di thei takin a chian te chu aron bye ya aban phara ma se a balance hauta finishing line thlendona chuan atluta shama a chian te la chuan an la nui zat em zuini hetlan chakpa po hian ato pathlenge mo in tia ma se alo la thleng si lo pathum na ani thei sha mani tangui pipiat po hian mi puite ko phor ma mani makti takin pani na thleng dai asin le kumsang ni somni pali khan European Athletic Championship in kalchaksia ga kan soi angchi hi athleng buka Spain IO Laura Garcia Caro chu Ukraine IO chuan ron le pela bronze medal an chan pha a Spain rama mim shang an siam pha ani hepa half marathon atlan ve thung hi chu atop thlen main camera alom ma atlan muang vela anhunga mi chuan ron le pel fuwa ni cycle in tlansiak na lama po an bang chuang lo cycle in tlansiak tour of uta sang ni som pariat khan Griffin Matthew Easter chuan atop na line chu athleng to don ni in shia thei top che in a be pakhat na nia in nga in abana phar chuak fa ani ma se thil shat swala nei tlat voi khat kwal le alangai tlat a thakhe khal zong alo mang zo vek to si midang chuan an le pel sup maya atopa chuan pakhat ni lovin somsari parian na athleng ve thei sha mani cycle sprint lama po kumsang ni som parukhan British cyclist Matt Rotherham chuan chakdo ni moin ti in aban pharin in thla da vela ma sia in tlan siak pui chuan line aron le pel man chiani Australian golfer Mike Clayton po hi thil angkim atop chian ma in thla da malu tuka apoi zo vikani tomkin po alu chiang to in ngain a golf club chu avora
ma se alut le si lo a chian te Tiger Woods ti vel te chuan an nui zat hle ani ole du tok le phot mayang o channel subscribe like comment le share vel kha o